de ewiase aye hu papa medafo mema wakwaba edeba emergency Ghana TV eso enne ye story ayensaka ewa hase no ye nua beme bi ede nasem abeda my lady ewo Sumpa TV na nsem a ye nua bema no eka no mepese wa ukọ na ukotie mu nsem enintino ye nsem ne yebekọ ni akwa akohwe video no abaye ba na yed bibia atwa so esan say nsem a ye nua bema no eka no emu ede sanso ena simwe udi betu hunfo nti ye nsem ne akohwe video no asisi subscribe na like na fa comment so eba comment section na asi yenko nkohwe video asisi number 1 Kwame Tufuo complainant he no free by konongo free town ya baka tanani da be na be yuti Kwame name ube yuti ndabe unyi ube ya yin wase widi ni dodo no about say no bi hu or the first charge betos ai yeah ndabo tre bibia be kama ate to asa wo panic bibia be kama nyame na ehwe bibia wai ya oba ye show isu a odokra de oba ne kotokro sulu te hu hia yenko okwa sori bacho me kwa sori ba sele me kwa sori wejai yo asembe na dia be dawo mame mo mi bacho mini obi kotena ye ewa akra npa kra me ne kotena ye ono ne ne yele ana ne mamienu aneti oh fine ti mi ko kan ho miensa ti bacho dan na efie na ye wo mu no na ye 3 bedrooms na adwaye no wo mfinfin ti woni ye nyia adwaye okay nti Sunday mama no ba ko ho akra ne be mape dasem bebre se die lano etiko Kwame yenkoi Mami pacho ndi Sunday anupa bi na me dwae ti me wa dwae wana na me hu so bia punu ti na ma chi na hwe epono no na me ten na wo chi na hwe epono na ye di pie no ti na ifa nse woto na hwe ba wo ne ma de ehwe dai ayo ti me hu ya na me ten ye abaten me hwe na ye ma me no enti me ya aduma na ma ya che me hu Mami pacho sorry mi dwae ti me no say o Kwame anya hwe isa wo ye bema asema ma me ne kan no ti me ma fa anya asenti o ya o kan sana na me fa metaro udi twa wase ni twa no pie na me call me dem enti o mu a 1 week ma me no de na wone metie na asesa aw aduane o de ma me nya na asesa woni boni mu anane papam first no mama aduane a na ma na wo snack akla afi wa increase meat wa try no mama me number bi ma me no so na ni kunu ekokwa so on tan fie na ne masu ko skun abiji ti mommy me wa ebranda bi edi no ma me no ti aduane o de ma me no wasesa no oyo kama wasesa bibia ti last mo wa no ma me sika se me ngin hwemo na me je na me dana si ti ya kwa asole ya mantem watch 19 kwenti ya mantem den ti so na ne maame ni kunu no ekwa aso ne ma no su ko school ti na abo be 7 na me dawo ti me dawo an pa 7 ko watch 19 ti mo ba na is wada watch ti me dawo na me hu se obi asom be mam na endamo na hu se obi asom be mam na me ti mani etima na e maame no ti o ya no ka se me mia ma no me nye din ana o tena me so Sumpa FM na satamu awuda ho no ana obesumu no na on she bossa short achona me she nika short nika me ba me rom hunya na me criminal crazy agency bi dabi ade nika mu ha ni nika mu ha achona ice boxer na uso be me mu no epijai ba achona me na wasuma wode ahye na num ntina ho asore me ba achona na ma me so be me mu a hutumi sore sa
Ese be ma no de on de onimu obia nkwase asem na wodi no so obia utimi page ni just like that emema mo problem yo kwame yenkwe ti momi o ya sa no na otena me so na o si mi miama no na frida na obehu medwaye won ohun se me ye be ma o transfer asebi e son o transfer so ne woda satama o so me be ma o twimini kan ba ye to otena me so sa na se minika no ba fam na otena so na momi no na nim ye bibi na satam no wafa be ma da no wafa obada na wafa bi da mpacha ne se na osu no wabnim yantiwe na momi no nim ye de on be wie nti ade a chie na ofleme ba ho enso ade na ni kunu na ni kunu kwa bi a 3 weeks na waba na ma ya wura hosem omukọ SS boarding school akam ni maame no kwa na ho na ofleme ba na maame no kokulu ana o ka kire me se de course ndra no boni bi ani na o she ni nkura no ba o ma ne mura boni bi ani nti monto aso hwe na man ka asem na nkyire obi a ya kwaso ana nkoso me ni mienu ntem to ya na me de mai din na misiwo na o ma mi sika na okoye nti efiri wonda bia na aba me da mu wo ni kunu ne ba ni wagya sa de ne ye ni kunu kwa afede na aba betena me da mu ni kunu kwa obeda me da mu ma de achi ono be dawo dem na one na da acha okay ni kunu kwa na aba me da mu no ma be ye do be ye utime dawa bia ni kunu kwa 2 weeks no ma ya obeda me da mu na me ne betena 2 weeks okokuru ma na okọ ojari ame da mu anu aba be dawo hey chese ma bi de aramu de wade ubo na abrampa chese na de nsu to agramu dwudwa ememe dwane obekura torch kwe ntoma kutu ebukura gniti betu tomu meme dwane no akoda be ma dem hey senti Sompa FM. say yo yankwe ba 20 o mo maame ne benyem ye ana obewo ye owo ye nkwa akra na o mo se osene ni kunu kra ba eh obetra na me ba so sa ne ba maame no so papa no na wa wo mienu mema mienu ni oba tuenu ye oba we ni oba to on ko se me betena fi nshila aba na bela bom ama na nya baba onya baba akra no kra sa asene uradi nyanko ye meme bia mo bo urade koloto kasai ti mpacho menene ai woman wa woman de na de oyen de ogusuwa ye ti last bi maame ne ba wo ye maame ne wu wie na ne kunu ne ba ye ne kunu ba na o se kokwa so biem ti dana na ya numle na woko ti woko ye na maame ne sa ba me say ye ne ho adwuma oba be wan ka se oba nkwada na obele misika awo dem o so oba nkọ be ko ba bi so okay ti metuo ho hwe TV na maame ne ba ho na one me be ye dia one me ye tie na ne hu so bia bie ho opono na wula ho na ye ne kunu na choba na me soma woro me ho ti asema ne kunu kan se he na kwa me sa na wotie ti na maame no ne kunu ne be bo me na maame no ejina mfinfin na mko wura na se ba sa na mafele na mko wura dem ti ma hu di ekoso ewo animu ho woni ene yele ne mienu na ne kunu ne ba dem wo ne ku ba se me nsam ne o manyi ampie ti mi ye na me pa na twuma bunku to dwe pa na twuna o se me kula me ba ama amfam bi ama entari nyo no na toma me nti eti ko impie ti me ba o me to bag ti bag na me fae me fon kula ba se me jan ho ma nti amfa ana opamo me opamo si abontin ti so me opamo sa nti mi anko fie na abontin sa ade sa we sto no mada they say dia na esi pesa dia na ebo maame no ni kunu be hu sa asema ni kunu kan ne se wiase amba oba me ne be da na mada no me be ma ensoli bio me wo kan me fa no tra man se nya asem bia na wapam nti ma frifie
ne free ono be man so ne e di san fie san ni di be 1 year ni be 1 year mu ani o be man so li piem na brampa se sa samu akwara na ya kwara boni ana maame na ye maame boni maame ba panimu na o fie san chomo 21 years inde man so no yes na wo 20 years na me ko 20 years mo na mo 19 years a wo ko 20 na de na me se champa me bi adwama afu sei se wonim se oni ayi ahoshe so a enkwawale be ma wo tutu kwai enya wa ba na afa be ma se enya dwuma wo de metua wo ka tina fie me no me ye oba akukọ nyini mesomo wo na de wo so me ye benya me bi ombe se adwuma ko sa kontraje no na we pa se pa obi ba be mu akure o ka se nyina bra pa kure ni atete ni su maami ba pani maami no sister no obe o fie sei onyi be se 30 simu obi 38 or 38 no wa bo maami amane Trevor 17 mo na mane yeah ahamu denne e ma ahamu di pa san bebe fie o e ma bi na wo kwabena ni se dura na jo a wono nam microphone pomachi baba sia onso bi no obi da na waka ne na atwom o tie sound no ana ne ho aba na o de akoda bronsama tumi abo ba pa kura yi e di nkwase ase akura yi mu yakodi buro nya ba ne nsam ntra bi yeso ntra no de no so we di agire pa kura ya pa di afie de obewu o because niema eyi ba ni nyina confession ne niema eyi ba no enya mo friendship mu nani enti akola anu susu se abai wa na e uba nani oba da akwaje uba nyai ajor no ba for you Mr. Champo so from me da say me won dwiri me papa akoda su kono ma 19 years ye chima me ni fie mu a che se o che me no 38 o che 19 years na papa na kam se mbusa se ni no oda so wa no on dia pama na wa ba de Mr. Champo no de e ko su yas akoda su kono ma a sebi o na chi ni bi me na kan o se su chi no abodwe na chi ni bi enti sebi adum bia ye na adum na se kwa kopie ba bi sa no a koden ka ya adwempa o so ma me sebi akoda nyo ne take the initiative ya okoko ye sa die maami na di akoda yi akọ ensọhwe kese wese mu na sebi wo hiya ya kani ahochen ya kani adwane de afo ene ye fu de afo yi akoda yi maami eye sa proposal no so ka se wonya ekomunti ene ahochen nti no ene bia e ma ndo koye sa bia no se na se manya na me ko hin ene wantimi anhye ne ho so na ne ema won se akwenso nanka wo kwa asori o maami nso kwa asori enti maami na so a wo offense ko ne mu nkyerɛkyerɛ no won fa enya adwuma ena maami nso so wo nim se wo kunu sebi otu kwan enti akora wo se oba ye oda o ma so miensa enti ka woni kwan se nka ma dwi wo se akora wo se wonya 21 years as whatever no ye fa na akono ade ya so ye be memu akoda wo hwe na ha mu no na je se okunu de ade bi sa keto bi because akora wo se de ye ade pa de a ene na ma so ne won yie wo na em se bi nso na sebi no okunu de ne munya den enti ohun se we ne ye abema no emu edi na ohurusi so maami na wo hurusi akoda wo se so pa se enti bibi anka no akwese no wadanto otinani no no waposa na ade ya na wahu esi so na so osum no na so onsum no so of mama eno so ni asem yo wo hia dafo yo du pempenso bia enke bia ka obetimi apam no nanso wo hia dafo so of mama wo fain nanso esen ka akwenso ko otintim ebi so apam wo fifia ono mo tinka wo tintim na ebi kura so a enka wo ye bold aka che papa no anka obenye ba bi so asi fiso ne control fie ho enka papa ka ba ni dressel on ne yena yesa na watinya ka tse no ka ohia nyina ka tuntu betwa
ese ko so am ise champo ko kan obenya asem o so ba ka wo bua kroba an be ka so body asem so ba no ba ka se wo bua ka be wure puru na e na brapa kan ye no ne ye be dinse ye be kan asante entam kase so aha be be bi onu ma wutibi ko enim ko kan se ya one pam wo da e bi esipen one pam wo da so me say enya no kra na kan wo ma so enti wo yen na odwiri wo na wo hia ko fan se wo se nyina ba so for me bema no ebi wo ni hwe wo ni aduro wo ni bibia na emum no asam ne yaw ene ahohoma ya ye twam no o kan ne no mo afa ene ya ye ne bema yi esa tinya wo kan no chepa ebam na akwara no so no confession wo ba be ye we fiti kese wo ese so ni mi ye se onyankopon so no wo de ache no because ade na ya wo kan nyina ne wura ho na sebe nani nyina ye ko enti na je se wonu no ho pa eza akola na ko so ko pepa ebi na edi enkra ho enti no ye tusu ma me na ode na ko to adwa mu no sa senti nsu enfense enyu akoda no sebe o ma me ni mom na ese ko hu nyanse na mom no se ne wo se pe ne ho no ene atede ni nti no na ko fa we nyina bai enti se pa ba bibia to betwa so ma me dance my lady ewie nso abia nyame nhyirawo na 2026 we am say nsem we besi ni be chen 2025 na etwam wo no na sania ne ye ka say me ko pe bibia bedi ene me be ye den ne nam na abrantie won ka bi nhemu 19 years ma me nkwatena obi nchen sania be ya ekire nye menya bibia bobere twetwa me ho na fe maame a wo no waafo a wutifie dakuru ko hunu abema aketoa wei etadua eda na he mu a wo se wo bema obedina kunu chese wu kunu ne de na oyede yin flowers ana wu kunu na oyede yin my lady ma bi ntie mi awia yi me pa cha wo ye oba na wo pe bema na wo se bema no wo pe de wo sika fa hye wutrim sa wo choice ya wa make no ana afen so wo di hye wutrim sa me pe bema ne tadua so wa na ahoɔden wɔ mu a mepaacha ma wo yiwu nye wo yiwu enkonkodi mema bi achi na nsa nkɔhwɛ mema foforo trɔsɛm na enkobɔ musuo kakra kasei sese akora na aba mu yewu akora te say 20 years or 21 years fe na ɔkɔka kyerɛ ɔga sɛ wo yere no akwada na wo no na emeba enye ye maame ne ye mambɔfo a kane tete na ɔba bi sei no minim de wo se ye twa na suo kora because adia we ya waye no my lady edini pa bebre be kwansohwem ebe sei ni pa bebre musua kese a sese hwe sese yedu January kra na nsuo to epe ne mabiem boni bi sei niama asesa ekwom abawiase amanhiafo ya ne maami we musu sem a wadi nti ena die nyina akwakoto sei mu asem we nyame ne bebe mu a ye ne den na akwada yi nsoso ekwan bi so na am se eye ne de because my lady my lady sesi emeti wei na yademense ehjam eja no ehye mense mimpe obi kran susu ho nkyerɛ sɛ adamfo asɛm atumi enie wada mama minim de bi fanfa ho po obi bɔ na mane wo maame wɔ hɔ bɔ maame amane obehunu ko obefa so na na bia o sɛ de bia ya ka sɛ mema ne ni suban ya omokɔ awade ase a ya na omota ne omumedifo kɔde dane ade ensem we bi say papa bi a ono okofa house boy de baaye odi kan de oba baaye maame na ote awade na asese wo mpe afa de ekofa be ma baaye no waje be ma ne na etwempena papa ne hu na asem bi say ya na asie emma ne bia yo mo ho emma bronsamsem ne abususam ahye o makoma mu ma maame no nyame mfa nche ne da ade a waye yi na be ma no na me nsu no ma ne due my lady me da ase yeso da ase na rampa my lady bedasi pi nyame nhyira wo pa na ye nche ye tiefo maledi anokwasem saa eye confession ya de baye ababua binom ama hawa nanke binom wom pa chese edum beko wom ni nyame nam so gi wo mu ebise se watime bie nemu aka no se difo pa ba nim se bibia be ye kamama ne be ma na adwodwo no be sore maledi edi nka yenka bibi nkyere ma no binom sebi so free se wo de wanka se adwama yankasa no adura wo se ntoma maledi mpe won wansem kra enko ware kra enko se wo mre ebi se wo ware no obi no beda eye nkwase asem entie ne tena wase
na wo free say media me de kwaku beba kwaku ko wi a me de ya obeba na de edidi so a ende yantu di kura say wo pe mema ende watu hu asuo so otesa maledi ye wo ma bebra ye suban ye omuda na di anu no suban ye omuda na di e wo krom ha no na sebi akola 19 years that time ono nete maledi ne ho akono ye dodo sei so so wo fa bi kura ye di tipenso na no omugro enti ne bema wo ye na oye bema na akosi sei maledi ye kan bema ne sebi di otimeto atopa na bema ne di otimeto atopa no se timi yibi e di mo oba eti abrantie woman ne no dai era wonya bi ma one ne bema no wo ye no maledi sa oba we sebi tete wona nkense so obeka nipa ho o si etwa na su free kura wo tim nim ana wo film eye nkwase asem emani bi eye dwaman atresense maledi se bodani mpo hu ni se bodani bema abrim gina so ben ne beda sankwase asem wesi ya wakodie maledi se bema bibia ye no so awuo so yare o onwo nkwase ade a wakoye ne disade o yaba maledi ana ebiem yema emani bi ntiase so free so be ware bema na adwuma wo ye ne ya kwantuo na emwowa sa wade na nyintum mimi wo fa bi ka kyerem so ono ne bade enya de obetiase ma obi ti abrochire so on de obone bra abroche no awande na sia won so sansensem no so ebema ne ba na kobo adwaman obo adwaman a ekwa akofa nsem piaba ebi na awura ya yi maledi he we sei eya hode senya hode no ya we beifo wa hunu akura yi dache maledi eya ne duru ba bia ya hwe ne saa o eduru ba bia wa hunu akura ne dache ana opese wo se no maledi antimi nkoba se eye nani kan ana odi hunu se akura ye bema odi em eye se ye no opese wo se akura life hwe se dia ba beto akura yi se ne bema na ewuei eye antimi nsore ya fimu ni se ojonso anu anse da ho tim na se wanso ma ojonso agu no maledi sankwase asem ye ne sai enti awura no ye ka kire no ba bi owo bia so wanu no ho maledi no wantimi anka nche ni kunu se ade ne ye no krenti mafom fache me maledi sa oba no kana wonto no dabi enya de obenya hoto na de mi yeni maledi akra na waba be pie mu no abaya no akra na obe pie maledi osunu mi o se maledi wonim se ni papa ni wonim se ni papa ni wa bre moja isu nye sa papa yi moja maledi se bre bi adu na akra se akwantuo bi kra na aba ni yen cheki moja maledi nya ne papa no no hwe ba bi aba be pie asuko no ma wonim hwe na wonni no hwe ana se wa ba banyim ma me 38 years ene wawo maledi wenya jimi emani bi mfansu nyansa eduru ba bi ya yo mu hwe ha na nkwase asani atwa wuragu so nkwase asani atwa wuragu so ebra duru se so obi jimi se wo se boni din maledi ye fie mu na meka enye ya fidie yi so de obede wa yense ha ehwe ha maledi ye fie mu bi na meka asem wei sa akura yi na adwi so obebu abusua amane a enko mu kotena kokoam akoye ne nyahwe enso ye bibi se akura yi be ma awuei enye bibi na sie eti maame no maledi na we na abran passage sa omusheda akoko papa ni chewo maledi sa ne wom eti mi ko ba se maame ne be ne nam ne baabi ama akura ne nam ne baabi so no wa fa ne we dia papa ne wa nana maledi na sa afini akura efrifia woni na mo de be pia ha de maledi se maame bi kura wade ne da so de gina mo hwe se wo ka tira branche se oba fi odi nhiraba no wo pe oba wa ya wonya oba eti so oba na bade no wasa vadinya kopo wa be sene dia na se nimonyam kese na abafio maledi sa akura oba de wayi na ma maame no nyini mo onso wa akura na si abonte se entare ametoma ni nyina maje ni nyina nso ne ye maame enkwase asem a wadie ma ne sumu tuatua eduro na musisi munya den maledi na hohoro no doso maledi eduro ranke to aye bia kepaden eje mayiri num no maledi eduro no betua na nso sebe pani bi wonya ne ba bi ko wozi anu mantu a wo gina ho ne anu mantu ani o betu obi nso beda sese no papa yi okope bi bia bo okope sika bam ye de didi ofie o maledi nka we boni be ni ya ne bra na abrampa na akohyema 2 weeks yet Ghana heya maledi ya manyina na timi twan ma saa maledi anu no se wuntimi asa wade we pagya nza wo wiem se mintimi na se wagye atum se maledi ubetim ne de e wo so otena ho e de no obetimi obetimi atena ho 2 weeks 3 weeks na ne menai na maledi 2 weeks 3 weeks kwa ya adwuma be ya e ye de adea
malady se nya adwaman malady anu ya adwaman honhom na tini mu ayen kwase asem no wade no obi o high libido malady anu uwa oso ka tire ukro ne waka na fidie so fra ukro tira se bema mimi ntimi sa de we eti mime ya bema ama wa ya ba de trafie mekọ aba no wadidi ai malady na nya obendai se ubetu besuro ai enna hosia sa petu konwi malady ubesi atopa dampa so atwo hu se yoyoyo na osa panwi se fu atiko malady kosi koda nkoda opa topa be menchu ko pesika ba na so be mu obi adi o malady nyagimi be me ko pesika ba me adidi na be mu obi no wada malady asem enyansa be no sa de we eti awura no malady entimi nkoba se awura yi aye nkwase ade we masofo pa e be ne simple sa e won se awura no ne abrantie yi ye panipa ka ho na chopa bi ba ansa na honhoma na etwa meso mu no malady wagem entimi ko papa no nko aduro bi anso wode yawo anibra ne ya malady eja wo ni paketrema so enti na nse se o mo obi ebie nanu di nisuo edidi watama na so odome wo no se se ahwe no me na dan so ni nyina so ya awura mambofoi eya dwamanfoi na ma we nyina aba eti mamu ti awiai wo an waye wadwene se wo ye bie no no mi afiri baba no yes e friend abratena ese friend abratena e wo krai so mo ti awoshi agro ne fo ene de besi na anya si abratena se wuti a kratina ne ne tena ze wo nsam na da edwa so a ya brum no awoshi na wo togo kwaso ukọ fantare ne ade ba ene edam no se wo unu abratena bia bona beti se ne duma wodi ya no ana se apia bonti se no kra no be ma no afa na ade eya woni ne te malady besi emema no bi no malady ebia ekwado nto se de okan no sankwase asem nyina akoso no obetwa wura guso se medomeyere udo yire won kwase asem we ho sa 2026 die yentwa habenti emu asem bia so ye be na pie amade ye besi asi ya wonu said mumu bi no mu agise twom abnati nan enye nkwase asem a wadie na ni din ne nam framam sese enti awosh na wo a wudi udwuma wo ko fantare otobo de ba eti wo unu abnati na bia ka che ne se adwaman ya obo wo ni fie no malady we ye be kan state se we ye tutu ni oh malady edu be bia yan kan krenche nipa malady we ye tutu ni kajantra malady jant ozede jantra ye na tutu no kwase malady anu no tie malady jantra ni tutu eye the same thing wo bi wo hono ma ka jantra wo nima de kro this one ka tutu we no won ko gina kwa na nso wo te wo mo gina kwa malady so be fa akola wukuru akofa na ba ne nete se nyima ba mo wawo a malady die nu mususam ne enkwase asam no eti ya ka kire no ba bi owo bia no onye ready say asam no se no free say akafie on ma say ani abie eti papa le beti no watie mu ye na akoda na ofiri mu ba ye no krati age na bre no maame tese wakọ abonten ode asase anyanwam so wo hwe na ma akra no ayefa tese wo beje no se kra ba ma no nya odobi ama akra no mal anu so betimi asi wo se de ese akra ne se no no wo se ni ai se wakọ so wakọ nsuo ne da no malady anu ye betimi asi se nya de obetimi anya do e de ama akra no se na dream be ni se ana bi o start ye ya che because oba say ndे na Abraham pa busa ndé anka no kore da binya de obetimi abie na no aka no kore pe wom de obetimi aka nse ye da krope se kromfo bia malady da obeti no kwa no ye kromfo da bia so obekwa akofa na da obeso no mu no ano ye kromfo awura yi die yi wa ya chew ensu sabre o matena se aka che ne kuru se e da krope na no kura no no wa hunu bonsam kura ye awurade bonsam yi wa hu bonsam kura obehye ni mu ma ne ye sa de yi bonsam bai malady bonsam bai bonsam ne wu abnati nayi kochini bai ya watimi aye nyambrasam nkwase ade wei ama kura ikwati na wei malady ye kan wo se awiabo se akwa na ne kwati awu a wo ye ho hwie nye yi malady wo ye ho hwie enye yi so edi abnati na no o na me chenza abna malady kana ye medafo medase so jebe ma yakoshe video no ebaye na asemwe ya enne yate ewa hase no ekamenkwa de metimi aka se mankwa ena minim se nsemwe eto mo na minim se be manso asemwe etimeto no se obi a wakwa na nchen na ne yire enforce ene woda ema ebakura bemu makwa asew asemwe die na minim se obankwa ena yetimidi ye den be ma timidi ye no na so na minim se be manso oba
ebetimi aye say esa bema na anasa akwa no yeboa no 21 years onyin du babia esa o yaw bia na ewo papa ni muntina or the casa because ebe difficult anase ebe ye yaso beba be hia o yere eni akola 21 years edi mpem agwene de ya nti mimi hu ne se ya umu ena papa no ebie na no e kansa na oba warefuwo unim se untimi enti na my lady ka unim se untimi a ware obi a otun hu 24/7 no because wa unim se connection yi untimi control na ware obi a otuna hu 24/7 na akola 21 years edin ya na ewo no ana opemoja mono ntia ohu ne se ni ku no connection no enwera baby enti no ope fresh one ebetimi wera baby di ama no mamene de wanya de but papa no so yesre no se ya obi kwa na ewo ni mu at least one de on fancha kolan because you see akwa say 1 year ni ne bema en sorry e na masema papa ne ye den e kan ye ni nti no sometimes no omo be kan say we obe bisa say adinti na wan kan chia asemesi adinti na wan kan chia asemesi there are certain issues e happen also at that moment no untimi nye den enke bibiu but after no anka we ka say anka minima at that moment onim say efie ni bi enti no wabetina baby no say onye lose that chance no pe bibia be de ebe hwere no that was what or now ye de or dream but no onim say ye beti no nso a ebetimi aye de ama na lose that chance no na ko nima anka okanentem at least anka ntem no obeka no maybe na ebe de ebe solve issues bi wo fie ho no obi wo ho nso a o kan sem we ya onjini but ebe boy enua be man because asem we di ehu enye na minim se be man so yetimi ye use na me dwin se man kwa na ena enye me wofa enye me papa enye stranger bi na enemi ayesi na minim se be man so na minim se man kwa na stranger bi ana se nim papa ne wofa bi ne na aye bibi pa na minim se be man so itimi di say eyew eninti yemfa ye nua be me yasem entu ye hofo yemfintu ye hofo we tire say asem ebetimi ato obia no matter what so ye be ma oye oba oye kojo besia bibie bi obia ni ede ejeon intino yemfa asem we entu ye hofo aha ena me demo ebesi na me kausa ha egusa emergency Ghana TVS so subscribe na like na for commenting so eba comment section na say na share so enfama afufon edi ameje so an kecho mami esi enesen yebesa so edition mo ewa have you ever tried to buy something online only to get scammed or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.